हाय फ्रेंड्स, कॉमर्स स्टडी यूट्यूब चैनल को आपण को स्वागत। ये वैकेंसी आसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स रो देखिपे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स तरफ आपण गोटे बढ़िया जॉबटी आसी मुझे कहीदे के कौन 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 अच्छे। ठीक अच्छे देखु ये जॉब बाहर ट्रेड्समैन एलडीसी देन मटेरियल असिस्टेंट एमए देन एमटीएस फायरमैन एंड ट्रेड्समैन। ठीक अच्छे देखो तार केते पोस्ट अच्छी मुझे कहीदे पोस्ट अच्छी आपणकर ट्रेड्स यूआर 134 ओबीसी 89 एससी 49 एसटी 25 ईडब्ल्यूएस 33। ठीक अच्छे टोटाल अच्छी ट्रेड्समैन 333। ठीक अच्छे 330 अच्छी देन एलडीसी टोटाल 20 अच्छी 20 देखिए 20 अच्छी देन एमए अच्छी मटेरियल असिस्टेंट 19 टी अच्छी देन एमटीएस 11 टी फायरमैन 64 एंड ट्रेड्स 14 टी। ठीक अच्छे देन देखो नेक्स्ट स्टेप देखो ट्रेड्समैन रो सैलरी अच्छे 18,000 रो 56,900। ठीक अच्छे 56,900 अच्छे 10th प्लस पास ओनली 10th पास एलडीसी 19,900 रु 63,200 आर +2 पास कर दरकार आउ किसी दरकार। ठीक अच्छे ओनली +2 मटेरियल असिस्टेंट तार सैलरी अच्छी लेवल 5 29,200 रु 92,300। ठीक अच्छे यापाई आप ग्रेजुएसन कर दरकार। ठीक अच्छे एमटीएस 18,000 रु 56,900 ये भी सही 10th पास एंड फायरमैन 19,900 रु 63,200 ये भी सही 10th पास। ठीक अच्छे देन देखो नेक्स्ट स्टेप वैकेंसी गला देन देखो एज एज लिमिट देखी दिंतु यूआर अच्छे 18 वर्ष 25 वर्ष ओबीसी 18 वर्ष 28 वर्ष एससी एसटी 18 वर्ष 30 ईडब्ल्यूएस 18 25। ठीक अच्छे देन देखो फिजिकल टेस्ट हम फायरमैन आपण विदाउट शूज रे आपंकर हाइट होता दरकार 165। ठीक अच्छे 165 सेंटीमीटर होता दरकार। ठीक अच्छे चेस्ट आपणकर नॉर्मल 81 सेंटीमीटर एवं खोलिला 85 वेट आपणकर मिनिमम 50। ठीक अच्छे एवं मटेरियल फिजिकल साइज नहीं एंड एलडीसी आपणकर ओनली टाइपिंग टेस्ट हम फायरमैन आप तो देखिले कहली एमटीएस ना देखिपे। ठीक अच्छे देन देखो नेक्स्ट देखो आपंकर जो हम आमर एंट्रेंस टी एंट्रेंस रे आपंकर पड़ो जनरल अवेयरनेस पड़ो। ठीक अच्छे रीजनिंग भी पड़ो तापर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पड़ो जनरल इंग्लिश जनरल अवेयरनेस पड़ो। ठीक अच्छे टोटाल ठीक अच्छे 25टा क्वेश्चन 25 मान 25 25 50 50 50 टोटाल हम 50 50 100 25 25 50 तो 150 मार्क आपंकर क्वेश्चन एंट्रेंस हम तो 2 घंटा 30 मिनट रोचे। ठीक अच्छे देखो एम ए ग्रेजुएसन लेवल आपंकर रोचे एंट्रेंस आसो तो जो मैंने एलडीसी +2 एंड एमटीसी और फायरमैन ट्रेड्समैन 10th लेवल क्वेश्चन आसो। ठीक अच्छे देन देखो
ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ଆପଣ କହିଦେଉଛି। ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଫିଜିକାଲ୍ ଫିଟନେସ୍ ଦରକାର। SC ST ହେଇଥିଲେ SC ST ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, OBC ହେଇଥିଲେ OBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେତେ ତାର ଏଜୁକେସନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଠିକ୍ ଅଛି। 2ଟି ଫଟୋ। ଦେନ୍ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ କିଛି ହେଇଛନ୍ତି ତ ସ୍ପୋର୍ଟସର, ତାପରେ ଦେନ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଦେନ୍ ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଏଠି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ବିଶେଷ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 2ଟି ପେଜ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, 12 ନମ୍ବର ଆଣ୍ଡ 13 ନମ୍ବର ଓ 14 ନମ୍ବର ପେଜ୍ଟି ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମରେ। ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ନୋଟିସ୍ ନମ୍ବର, ତ ନୋଟିସ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେଉଁଠି ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନୋଟିସ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଅଛି, ଦେଖିପାରିଥିବେ। ନୋଟିସ୍ ନମ୍ବର 1/21/2021 ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଦେନ୍ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ମାନେ କେଉଁ ଜବ୍ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେଇଠି ଠିକ୍ ମାରିବେ। ଦେନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍, ଫାଦର୍ସ ନେମ୍, ମଦର୍ସ ନେମ୍, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଯଦି ଭିଜିବିଲିଟି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଦରକାର ତ ସେଇଟା ଦେଇଦେବେ। ଦେନ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ତ ଯେବେ ବାହାରିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ତ ସେଇଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ମାନେ ଏଜ୍ କେତେ ହେଉଛି ସେଇଟା ଦେଖିବେ। ଦେନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠିକି ଯିବ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଏଠି ହେବ। ଦେନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଦେନ୍ UR SC ST ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଯାହା ବି ଥାଉ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଯଦି ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଠି ରଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି କେଉଁଠି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତ ସେ ବି। ଦେନ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍, ପ୍ଲେସ୍, କେଉଁଠୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଅଫିସ୍ ୟୁଜ୍ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଗୋଟେ ଲେଖିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ନେମ୍, ସନ୍ ଅଫ୍ ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଏଠି। ଦେନ୍ ଆପଣ ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଓଡ଼ିଶା ହେଉ କି ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣ ଯେଉଁଠୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା। ଦେନ୍ ଯେବେ ଡେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ସେଇ ଡେଟ୍, ଦେନ୍ ପ୍ଲେସ୍, ସିଗ୍ନେଚର୍, ନେମ୍। ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ସେୟାର କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେୟାର କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଜବ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ଦବାଇଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ଆପଣ ନିହାତି ସେୟାର କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।